Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, nama saya Siti Aisyah Lutfi. Tentu Bapak Abdul Zahir mau membacakan tahiyat At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtan wa qina adzabannar. Sudah makan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad tidur. Bismika Allahumma ya amut. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ma'amatana wa ilaihil nusyur. Malaikat mudah bisa menyuruhkan Allah yang sedekah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Musa, Nakir, Rakid, Atid, Malik, Midran. Tulisan jumlahnya ya 5. Rukun iman. Benar. Iya saya ramat Allah.